Hey guys, umeze mute? Tumeze neza, turagarutse kandi tugarukanye n'aba bashiti banyu Joy na Patrick. Noneho twari tugarukanye, twaje kuvuga ibyiza by'Umurenge, turahakumbuye. Buri umwe wese afite icyiza cy'Umurenge, icyo akumbuye, kubera ko twese twarahabaye, twarahavukiye. Nuko none Patrick na Joy babanze babasuhuze gadeni tuze kuza gukomeza. turabasuhuje inshuti za divine, turongeye turagarutse, ndumva tugiye kubana namwe kandi muzadukurikire muryoherwe n'ibyo turi kubabwira. Amen. Murakoze, twongeye twagarutse kuri ya channel yanyu mukunda, tubasaba no gukora subscribe, share, comment That's one. na like. Mukomeze mukandire mwene data hano, Ariko bazakanda rimwe gusa. mukanda rimwe kuri subscribe, nta muntu wongera gukanda ka kandi k'umutuku kaya kavuyeho byarangiye. Abi n'igihe baba bafite k'umukara, bitewe n'ako ufite ubwo nuko. hari uwobona hari k'umukara ntakande, ariko hariho k'umutuku n'ak'umukara Bitewe na kariri muri telefone yawe. Yego. Byose bifite amavuta Ni cyane. nk'ibyo. Nuko. Murakoze, tunabashimiye komeza kudutumira, Imana ibahe Hano ni umugisha. iwanyu. Yego. Ntabwo ari kuri Divine Mudage gusa. Ntabwo ni iwanyu mwese. Eh. Ni iwabo w'abakunzi bacu. Imana ikomeze ibahe umugisha. Patrick, none ugifite microphone. Ese wavuye muri Congo? Yego. Niki uzi ukumbura muri Congo cyane cyane ukumva ugezeyo? Kugira ngo gitandukane nacyo kandi cyaba ikibazo. Ikintu nza nkumbura cyane. None twari tuvuze muri Congo, ariko tago ari muri Congo, hano i Bukavu kuri Goma wapi? Ruguru kure ku mirima. Imurenge. None ese uze wumva ubu nyine neza ko muri Imana igushikije iwanyu. Iwanyu ni yaryo. Mwibakura. Ibakure? Mwibakura mu mibunda. Mu mibunda aho ngaho mwibakure. Imana ikamubona, Imana yakugejeje. Ubu nyine ta gahunda ufite, uricaye hano Kampala uratujije, ariko none ukamubona neza urahageze nk'aka kanya. Urumva n'iki wakora ukumbuye, wumva nyine ugezeyo wakwishimira ako kanya? Nkumbuye kuragira n'ibintu byitwa kurya ibyufuka. Ibyufuka? Bakazabihinga? Ibyufuka byabaga bihari nyine, ntibazabihinga, biza byimeza. Birimeza? Mu murima cyangwa ku musozi? Oya, ni mu bishanga gutyo niho babiri. Cyangwa ku biti? Mu kibira niho babiri. Ku biti? Yego, ntabwo byari bihaba. Biba biri mu kibira kenshi, biza biryoha cyane. Ku bantu batabiriye biraryoha. Barabiteka? Oya, ntibazabitera. Biba biri mu bibira, ntibazabiteka. Kubiteka? Turabiteka. Bijya bidatetse? Yego. Ni nk'uko uza wumva hano uko uza ubona ibifenesi. Yes. Yego. Byimeza ku giti? Byimeza ku giti. Nabyo noneho biba bimeze nabyo ni kuriya biba ku bimeze. giti nyine hejuru? Nicyo ngiza cyaraje. No, yes, ndabyumva ni fruit. Nyine hariho za fruit zimwe zitamera ku giti kwa buyi kwa ba Patrick. Ibyo biza bimera ku biti. Ku biti. Kuri uza ubona nimba ibifenesi bya hano. Nako nibyo bimera. Imbuto zimwe iwanyu zakaza zera zitameze ku biti. Imbuto zitaba zimera ku biti ni inanasi. Ruguru ziraba? Oya, ruguru sinigeze nzibona. Yo, tuzazisanga nidutaha. Yego. Reka dutegereze. Tuzasanga zarameze, Imana zahita zimeza gutya tusange zareze turye. kwizerara. Byose biva mu kwizera. Data Patrick, aho bya bindi wari uvuze. Ibyufuka. Ibindi. Na sagategeri. Ese nkuko. Nuko. Aho. Ndakeka ari ibyo. Kiza Joy. Joy. None bansuze wabasuje harya? Wabasuje. None ubu nyine Joy kamubona ugeze muri Congo ruguru. Iwanyu. Igakenge. Igakenge tago bahazi. Mukaye gacu. Ni mu Minembwe. Okay, mu Minembwe. None kwa Imana ikambigushita mu Minembwe ako kanya. Ese ugezeyo ubona ari iki washika ugakora?
nabanza kubera ko njye ababyeyi banjye niyo bari nabafasha wenda nkamuvomera kajya ku munkwi kamumesera ngahoma uracyo bakaguhoma nahoma wavuye muri Kongo uzuhoma eh none wavuye muri Kongo uzitoragura nawe wari uzi neza gukoresha ishenyi oya ishenyi se kubera twebwe iwacu ni mu Minembwe nta biti binini bibayo ntago nari nzi gukoresha ishenyi wari uzikoresha umupanga no okay wakazi umara kugira none jo uri umukobwa muri Kongo urabizi bakazamara gushaka inkwi bakaza bakazirunda imbere y'inzu barangiza bakazazimanika he kwidari niki kindi sidari no wonye kubisenge no Minembwe birahaba iwacu ni iwacu gusa byari bihaba mze Patrick atagabizi Patrick ngo nta nubwo azi n'ikinyamurenge ari kuvuga ngo twavuze ikinyamurenge cyinshi byamubangamiye Patrick azi ikinyamurenge n'umunyamurenge kandi icyo nicyo none se joy kakubazi okay washika uko ukahoma ukamesera mama wawe namumesera namutoragurira inkwi ibindi jo ni gukumbuye cyane ukumbuye iwacu kubera ko ari mu Minembwe nta bintu byinshi byari bihabaho ngo wenda ibyufuka ni rimwe ntago byabayo byinshi ariko habaga segatekeri n'iki kindi mwakaza mwirisha umutima tuvuye nko ku ishuri ku Runundu ngiye nigiye primaire ku Runundu tuvogera iwacu hari haba inzuzi zinini bugacya mu gitondo tukagenda tukavogera amazi menshi cyane mutwagwe ariko sinzi koga ngiye ngira ubwoba tukagenda noneho twava ku ishuri tugaca segatekeri n'ubusagara niki ni ibintu rubwera kuntuza ku biti mu gishanga oya bwera nyine ku musozi cyangwa mu kibiri hari igihe utambuka nyine nko ku muhanda ukabona nk'igiti kiri ku ntuze kiri ku muhanda ugasanga bwarimejeje Mirembwe disi ndakumbuye turakumbuye twese ni heza nta heza haruta mu Minembwe none joy gisoye aka kanya ukamona gushikije iwanyu nanezerwa ndi mukubona n'ibiterane biriyo ni byiza cyane mbonye inzira nataha nkajya kuramutsa ababyeyi ni heza cyane nuko none hari ibiterane biri mu kudufasha cyane none ukiba muri Kongo wari muri korali naririmbaga cyane narimba mu ikorali y'abana bato nari nzi kuririmba sinzi aho impano yagiye ariko nari conductrice kandi biri serious wowe uzi no kuririmba nyine cyane ese mwakaza muririmbira mwakaza mukoresha piano twebwe iwacu ni mu kizungu ntabwo ari nko mu mibundi iwanyu iwacu twaririmbiraga kuri piano iwacu utakaza mu mibundi mwakaza mukoresha iki piano ingoma piano twari tugira piano mugacuranga uguti mwakaza mushiramo za diskette cyangwa diskette akaba muririmbiraho amaruka bamenya gute ukagendera kuri beat ya wararaga barara bacurangisha ukahita ufata ntuza yose mu mutwe ukwigenda mama nyawo ufate ukwigenda kose ukamugenda njye naranateraga mu giterane kinini cyane nuko none jo urumva wakazi urara mu mutwe wawe washizemo ngo ndazinduka ntera indirimbo none se bayita diskette cyangwa diskette ni yandi bashira muri piano siyo nyine diskette siyo bashira muri beat yayo bakayita gute muziki bayita muziki okay wa muziki ukarara wa utegereye neza uvuga ngo ucu mwenda tere kubera ko baba baracuranze uhari wenda bagasubiramo nk'icura zirenze 5 cyangwa 6 uri kugenda uri gusubiramo mbese nawe ntago uba waretse kubyumva nyine icyo nshaka kumenya bakazagura ya diskette icuranzemo ya ndirimbo cyangwa mwakaza muza mukicurangira bagura diskette izirane ubusa barangije noneho bakaza bakicurangira bakazana umucuranzi uri gucurange nyine ya ndirimbo excuse us we are still busy nuko warangiza ya ndirimbo bamara kwicuranga akamenya ngo iyi diskette ni iyi ndirimbo ina ku beat ni iyi ndirimbo cyane mwagira mutwe hakomeye
twe hano ntabwo twabishobora. Patiri none rero muri korali nawe yewe navuye korali ntarayijamo. korali ariko ntabwo wari uzi nuko ibaye. Oya korali najaga gusenga Mm. ariko korali nari ntarayijamo nayo nkiri mutoya. Nuko none Patiri wavuze ko iwanyu ari mu Mibunda, ese hari ubuke bw'iwanyu bwegereye bwegereye iwanyu? Yego Mena ka bubuhe? nzi Mibunda yegeranye. Mibunda harimo itara, ku itara ahantu bita ku itara mu Rusansi. Muri Sansi Muri Sansi ku murambi w'abatwari niho ndi kwibuka. urumva hari abatwari bonyine gusa? Habaga abatwari, twe twari dutuye mu Ibakura nyine, urumva iyo niyo mihana twari duturanye ku itara muri Sansi naho ku murambi w'abatwari. Yedaraganda ari kumva neza mu Rusansi. Mu Rusansi mu Rusansi. Okay, nuko none se Patiri uko watubwiye aho ngaho, watubwiye n'inzuzi zari zegeranye n'aho ngaho muri Sansi mu iwanyu? Uruzi nibuka ni Mwana yonyine, nta rundi ndi kwibuka. Yari uruzi runini? Mwana niyo twambukaga tugiye ku itara. Niyo naba nibuka. Iheza Joy. None se Joy iwanyu niye mihana wamenya yigereye iwanyu? Twebwe kubera ko ari uruzi hagati yacu, hari uruzi bita Rwiko. Sinzi nimba mvuga ururi hakurya cyangwa hakuno, kubera ko nawe ariko iwacu Gakenke yegeranye no kuri Muriza ni Gakangara. Wumve ni hatatu wonyine gusa yegeranye naho? Okay, uruzi okay, inzuzi zari nyine zegeranye n'iwanyu? Iwacu twegereye Rwiko na Minembwe. Rwiko Minembwe nizo zibiri. None se Minembwe yari hagati na hagati cyangwa nyine yari iri iruhande? Minembwe iraza ikinjira muri Rwiko. Ni inzuzi zibiri, Rwiko niyo nini, noneho Minembwe ikaza ikinjira muri Rwiko. Okay. Urumva yari atemba cyangwa yari ahagaze? Ni amazi, ni inzuzi zinini zitemba. Zo nyine ziratemba. Urumva na Minembwe bayitiriye nyine Minembwe kubera ko wenda ari runini. Okay, ni irihe shamba mwari mwegeranye iwanyu? Twebwe ishamba ntacyo. Ntacyo. Turashira. Niba umusozi mwebwe rizira ishamba? Twe nta shamba. Muri Mukoko. Baragukopeza, sinshaka ko ngagukopeza, nshaka wibuka iwanyu batagukopesha. Iwacu aho twari twegereye ishamba ni muri Mukoko. Ryari ishamba rinini? Ni rinini cyane. Padiri wanyari amashamba? Ewe nahangiye kubesha ntakibira nibuka twari duturanye naco. Urumva namwe arimo ku misozi nko mu Minembwe? Oya ibibira bya ntivyobura ariko nyine sinubyibuka. Zabaga kure? Sinibuka amazina yabyo. Ariko nyine abyibuka. Kuba bihariho birahari ariko sinibuka amazina. Heza Joy sinibuza amakuru neza muri Kongo. Ariko nakaribagirwa. None iwanyu hari ab'ishamba iri rimwe. Niryo ryonyine. Igihaza gakora gukopeza. Oya ndazi. Nuhe musozi wari wegereye iwanyu? Iwacu umusozi wa Karingi. Oya ni kuri Runundo ariko nago turawurangiza nyine, ariko uwo nzi muremure ni kuri Runundo. Umusozi witwa nyine Runundo? Nawo handi nihe navuze? Minembwe. Ta musozi witwa Minembwe? Oya. Pate muhayi wanyu yari imisozi? Tayo. Nta musozi. Tayuzi. Yego. Desi wasi nakurenganya avuyeyo kera. Nuko. None wari ukunda kuragira? Kuragira najanaga n'abandi kuko nari n'umwana. Najanaga n'abandi. None nayahe mazina y'inkuzi wowe? Nayahe mazina uzi? Amazina nzi uruhogo, ikirayi. Oya ko ndavuga amabara y'inka. Nzi ikirayi, nzi buhogo, nzi sayo. Isayo imeze gute? Ibifite amabara y'umweru n'umukara. Nzi mukara. Izindi ko igitanga. Ni izihe zindira? Ni bugondo
na Bihogo. Oya njye mbibaza. uvuge urumva nyine nawe uvuye muri Kongo twese tuzi amabara tuzi amazina y'inka n'amabara okay amabara y'inka Nzi Kirayi, nzi amabara y'inka uzi wowe amabara y'inka nzi ni Ikigondo, ni Ikirayi, ni Umusengo. ese nk'inka imaze kubyara ya mata yayo bayita gute azutaze Patrick Bayita umuhondo. Yego. none amata yaraye bayita gute amata yaraye bayita yewe nanjye sinyazi ni ukuri nari mubajije icyo ndazi urayazi muke je tagombe guys tago tubizi muzatubwira muri comment sinyazi none urabona ndarenge kubabaza urabona inka imaze kubyara na oya kiyo amata bagiye kuyagira ikivuguto na hano birahaba amata bagiye kuyagira ikivuguto twa duta tw'ikivuguto bashiramo dukeya kugira ngo ndavure batwita gute batwita gute oya urakope batwita cyumuzi tacyo muzi bayita imvuzo batwita imvuzo ikindi noneho rata ese nshaka kubaza Patrick ijerekani bayita gute mu Kinyamurenge Ijerekani ariyo bita ibido cyangwa igurudu. Sinzi nimba nibeshe ubwo bazotubwira. Ndibaza oya ijerekani ni ibido kandi ni ese Patrick yaravuze ngo ibido Patrick yavuze ni igurudu none Imana mu gikoni ni gute bakazahita muri Kongo Mu gikoni nimba ntibeshe ni mu mbere suko none munsi y'igitanda ni gute yitwa ni mu Rutara urabona mbabwira urabona ari igihe mwagira gutya mu ishamba kakayira kari gahaba ni gute bakazahita nimba ari akabira simbizi nyine okere ngo mu kabira gutya nko mu nzira pana mu gisambu hari akabira kakuno inzira imwe iri hano hepfo indi iri hano haruguru kandi hano haruguru hari agashamba na hano hari kandi gashamba kakagira kari kaba hagati bakazakita gute akayira ni kitari mu amatandukaniro y'iki ariko tuvi nawe ntagurisha ubona hehe nababwiye ngo hano hari agashamba hano kagutya na hano hari akandi then akayira kakabamo hano hagati ni gute bakazahita ni mu gisambu akayira karimo ariko karimo hagati si mukamina ahubwo niba atari akamina ni agakomero nindamukopeje njye nshaka kivugira uratene mukamina mugakomero ndi kukopeje badi mugakomero no bambwire okay ayiwe oya tuza ku musozi ni gute bakazahita muri Kongo ku musozi handore hari kujya ku musozi oya batongeye kubakopeza
Tangiye kubakopa. nzi ko ku musozi ukuntu bahitaga ku irango suko Ariko none bakubaze zirigiye kindi ngiye wowe wabaje Patrick. Patrick, none se kuki utagiye muri twigwaneho ukaba uri hano? Uri twigwaneho cyangwa? icyo kibazo kuriya twese siko twese tugira umuhamagaro umwe. Arabagize umuhamagaro wo kuba bokijamo, ariko natwe nubwo tutari natwe turi bagenzi babo. Siko twese kuko abantu bose siko barwana, ariko ku mutima n'ubundi twese tuba turi kumwe. Kuba twirwaneho, ariko siko twese twagize umuhamagaro kugira ngo tuje kurwana. Ikibazo reka nkubaze iki kibazo. Niki wumva muri wowe uhora utekereza ku bantu bari ruguru, nyine uhora ubatekerezaho, cyangwa icyo wifuza ko bogira icyo bageraho? Icyo ntekereza nakwifuriza ruguru ni amahoro. Ni amahoro n'iterambere n'ibyiza bigeretse ku bindi byiza. Agushuje neza. None arakandi kabazo mbabaza mwembi, ese ubu nyine ubona ki utekerejwe reba iminsi wabaye muri Congo, uba utekereza niki wicuza utakoze ukiba muri Congo? Ni wicuza uvuga ngo cyo mbimenye mba narakoze kino? Njye ndibaza icyo noba narakoze muri Congo. Uvuga ngo ngeze akanya nahita nkora kano.